Fil-konferenza One Ocean Summit li f'dan l-aħħar 3 ijiem tlaqqet fi Bre, fir-reġjun ta' Brittany fi Franza, il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela, tkellem dwar inizjattivi li ħaddet Malta favur il-protezzjoni tal-baħar. Il-ġimgħa filgħodu f'panel ta' kelliema li fost oħrajn kien hemm il-President Franċiż Emmanuel Macron u l-President Ċipriot Nikos Anastasiadis. Il-Prim Ministru Malti tkellem dwar kif minn din is-sena f'Malta ġie projbit il-beħ tal-plastik użat ta' darba, dan wara li sena qabel tneħħiet l-importazzjoni ta' dan it-tip ta' plastik li ħafna drabi jispiċċa fix-xtut tagħna u jagħmel ħsara lil ħajja fil-baħar. F'indirizz li għamel wara li tkellmu fost oħrajn mexxejja dinija bħal John Kerry li huwa il-mibgħut speċjali tal-President Amerikan dwar it-tibdil fil-klima, Dr. Abela semma wkoll żewġ proġetti ta' ship to shore li qed isiru f'pajjiżna, wieħed fil-Port il-Kbir u ieħor fil-Port Ħieles. One of the main incentives which we did to protect perhaps our main asset, our best asset, is the introduction of 2 ship-to-shore facilities and one of them has been made possible due to important EU funds. Fuq medda 20 sena, Malta mistennija tifranka sa 375 miljun euro fi spejjeż ikkawżati mit-tniġġis fl-arja bħal dawk ta' saħħa u kura medika kif ukoll sabiex jittaffaw l-impatti ta' tniġġis fuq l-ambjent. F'konferenza appoġġjata mill-Ġnus Magħquda u quddiem mexxejja dinija, il-Prim Ministru Malti kien ċar u qajjem mistoqsijiet leġittimi dwar kif il-bastimenti għandhom jaħdmu bi fuel li jniġġes bħal dak tal-heavy fuel oil. We have to walk the walk and talk the talk. Whilst we're discussing initiatives for the future, we have solutions in the present which we're not utilizing. Yes, I do understand that using low sulfur diesel would perhaps ramp up costs in the shipping industry, but it's an immediately available solution which I believe we should avail ourselves of. Il-Prim Ministru Malti aċċenna li hemm bżonn il-bilanċ favur il-protezzjoni tal-ambjent u saħaq li kull miżura trid tingħata perspettiva holistika filwaqt li narfu wkoll ir-realtajiet ta' pajjiżi żgħar bħal Malta fil-Mediterran li għal pajjiżna il-baħar huwa riżorsa importanti. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li l-koll irridu narfu li l-protezzjoni tal-ambjent hija sfida li għandna l-koll qudiemna.